Sai jojo nang liluang di dalam nagok dosa. Sai mahe nang rohaki mangado pisudena.
Ane todiku puji ibana daripada nami. Mana ujoku bahasa naik. Situ pelangi dari dokter dipe ikut dipuji osudi haleluya haleluya. Situ hatari dewata pujakan kita dinanain batu bahon edat sobat tu batuaon ni anak tanah bolonyo upilit sian hebir sa plutule sa propat sono kata aidanga dong dihita di zon hutan nahot alai dilului rohat tado narosubut. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang menetap, tetapi kita mencari kota yang akan datang. Itu sahatna puasa tahanan. Jadi dia mau sultan iman sapurya meletup para nama otomatis langsung ada kapolri itu kemudian. Oh garing lagi lama. Siapa buat jadi berpikir saat waktu kita atau kata berjulu Pak sekian guru kami guru bere pada sendiri kamu pada kita muan nomor roha makanya diamu kemudian ibunya nami Melati Mariamu memang bertemu senang di mana memulai beliau terserio Johnson lima dong sabutan ini memang nang sormatur kamu tulang nami raja si hobi tulang molo huwi nang kuberang dikion orang kata perlahan mungkin benar dari tulang permainan di gagasan pasal itu dan giat matutu saya lipas naik saya diperbungi Tuhan nak kau bat nak kena meletup ke ini songan atas ya kami apalagi kami tinopper ni damangon molotu adong akan na humurang siyan akka ari-ari ng salpo kami tinading ni damangon nangidul maaf tuhamu raja nami siopin tung tedek pehataki raja nami ya rajang kawamunang di saron hataki hatatabbahan Ulati mani tuhatta ulati manang hita salubna salubutma dihamu tulang nami ulang nami shopping sok sungolin ang raja ni doa sahudan nami kalumoy ma di pangulan ni huya nami namamuka ulaw pangopon ni dua-dua namion raja nami mulai bulan berpasang rohan nami tuhamu salubna siala haradio ni rohamu sampai di tariko kamu akal udah muna di tikyon
orang menangadobi ulaw ni parokon ni na dua-dua nabion. Sudi na yung mga raja inaksuri pada akan nauli na tinggan na pinasahan mo tuhami yang terbalos kami. Asimat ka orang itu hatta saya dibalas supaya melipat gandam berhide-hide dia matu kamu akan gandam nyumbur hai pasos salungoy ma ng pasal mura ba isaluhod na berarti murang mari pasal ruang namin. So ima hata mulai ate siya kami pwede ni hasuton pati kenon pasatay ma tulamu na dua-dua di kota namin akan nadinggan na binaini na dua-dua Tuhan mo yang nakona jadi generasi penerus berjuang mahantokto Muhammad perjuangan di Bapak Muno Tuhan muna jadi ang buhami sinetudani huta maparwahon mula dong na orang lubi bitiki guru ni Bapak Muno Tuhan muna maksyamin namin na kamu babay no puputo kami doy sa luhut na itang menapagabi turut dalos kaduan ari budo gabi asal maringgan hamu mas paululuan bergay na tiyang ni luwa bergay tiyang ni sopo nung nga gabi bapahon kung gabi ang matong hamu na poso majudu saat disulu sa tuhutian nung nga saat mopo bapat tahon bay sa matong tupang gabi at tupang horasan so madi kenon pasal tayo matulangmu tulang na una-una namin shopping Jululunon namin Tuhan muna bere namin iba bere namin lang bere namin na madua siya na unang tulang mo lang do tulang ni Bapaon berdok lain na Tuhan yang ikut sampul tahan Suri di boto Tuhan itu namasa di mulu ni Jolmai dang di paluas debata nang gosao tipe Jolmai marsi taonan dak pamotuan ni debata ay di mula na ipe nunga di do debata sudi na ikomula tutangan na do nasana ni topan na sidohonon nami tuwa muna keluarga Silitonga nung betong si gajang umur ima amang bakon si kaliado berekon siyang gajang ma umur muna pagparana asimatong rohani di bata martinani marbinigi ma imana siyan pitu para siyan nay di jama matok si majujung muna ditopo maadora muna dami na sumurong ma dirohan ng dipikiran muna mulai sa nanak siya kangan di hovere hasian pangido mabisok tutuhan ni asa riyaw di mata di hobisok o makmu doho amang balkon sekali berekon partuhan do dimula na ipe parjulo no tinggal di Bahal Beto magudang di tangan di Borusiado ho partuhan do nang upung mo unak tinggal ho Tuhan abere asa di pareso ngulum asa di pature perjalanan ni ngulum si bata tukido roha pikiraku nang dibagasu utangnya ko doang sude terlumubi maho bereda gomos utangnya ko di bata mangido di rumah tangga alayaw majora tikina majo na masa di keluarga ta iluman na tua ma turpo si jaloon bagias pay mau bolo siya katuang ni berekodo amang bakon niyan mauli gulong ma dohonon warnyo pos doro ako di wamang unak tigdal ho Tuhan jow ari do borni asa de bata na pature par rumah tangga mo dito da tu
Parkerawang. Oh amang berek kuhasian si paitun doho sa paparan ni na tua-tua alai majora tikina ikom marujung di jolom ma nataholong yo rati saru padu bagian au pe si paitun doho sa lupung berusaha alai songoni majora tikina alai yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bereng au na tulang mo. Barjolo do man na tulang mo siya now. Ya bere ya. Pangiruha mo bisok, gogo to di bata. Asa di bata na pature padala ng muna. Nang di amang bawa kusinela. Amang bawa amuna managabi ama ya kaberekon. Ona maida nagabeina dia kaberekon partikar na solo si beluno mawedaku parsakalan na solo magmahian parkure-kure na solo matobuk partataring na solo misto maweda manang nabohar besude ya nakomon berekon gomos ma pohul di puro-puromi Wasea doa di hoeda Nekoboy roho Gabeina di keluarga ni Silitonga Dedada Osdoro aku dedak polo amang bongko Jadi Sidohonoku tuamu sudik Satok tinai Ape onon nami ma ulos Pasidungin hari-hari ni berekon amang bakon mana puti na uli mauna dihamuna mana puti na denggan gajang barita gabi matong di punguan di Sudena Silitonga do si Hopi di Batama napasauton lo menirohana di keluarga Silitonga dohonok kumatuhamuna keluarga Silitonga tak pula ni si Bagading di dulu ni Pangiringan oras mahamuat tong namarahang kinamarungat tubuh namarburu nang namarbere ala ubere kami do sa tulang toktong dohamu saudura rak jongjong dibagas namar tuaon ima hataku kubasama sematuaku jadi mulai ma Tuhan mulai ma nang hidup nunga mokpo bere nami turu marumana na sompin na ulang tangan na dison pasahaton nami ma ulos sabot jadi yope asa kahuma doon dulu jalan tarik kamu ma ulusi